mu gihe umuyobozi w'ingabo za MONUSCO z'umuryango w'abibumbye yari akiri mu burasirazuba bwa Kongo ubwo yabuzaga uruhande rwa leta ya Kinshasa na M23 gukoresha drone mu guhungabanya umutekano w'abasivile. Leta ya Kinshasa yahise ibirengaho. Ese ni ukubera iki leta ya Kinshasa ikora ibyo yishakiye igahemukira abanyamurenge nk'aho isi yose itareba? Hamenetse ibanga kuri ibi ngibi. Twaganire n'umunyamakuru Magarambe Theodore atubwira impamvu ubu bwicanyi bukomeje nk'aho nta kiri kuba kandi bisa naho ari jenoside iri gukorwa amahanga arebera. Reka tubigarukeho, muri kumwe nanjye Boni Buranga. Aha turi kumwe na mugenzi wacu Magarambe Theodore, ni mugenzi wanjye w'umunyamakuru. Muraho neza? Muraho neza Boni. Mumeze mute? Meze neza cyane. Ibibazo by'umutekano muke birakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kinshasa ikomeje gukoresha za drone mu guhungabanya umutekano w'abasivile. Bibaye mu gihe umuyobozi mushya wa MONUSCO yari yasabye ko impande zihanganye zagabanya ikoreshwa za drone mu bice bituwe n'abasivile. Ibi bintu urabivugaho iki? N'ayahe makuru ahari abigaragaza? Ndahera ku nyandiko yanditswe na AFC M23 Lawrence Kanyuka wagaragaje aho ibitero biri za Karongi, za Gakenke, za Mikenke na za Karingi n'ahandi. Ibi ngibi ni itangazo yasohoje ku cyumweru mu gihe nyamara umuyobozi wa MONUSCO amaze hafi iminsi 3 yagiye ejo mu mujyi wa Goma. Itangazo n'imyanzuro yasohotse nuko za drone zigomba guhagarara mu Minembwe. Rero ejo ku munsi w'ejo hagabwa ibitero nyuma yo gusohora iryo tangazo. Aya haciye mu bice bitandukanye uko tubyumvise, ndetse no kuwa gatandatu no kuwa gatanu Igakenke yaratewe amadrone 12 batera irundu ahitwa kwa Marasi amadrone 5 yose aba 17 n'ahandi henshi. Ibi rero umuntu akibaza ngo kuki iki kibazo cya Kongo ibiganiro byose bihekera mu mpapuro gusa no mu matangazo? Aba bayobozi b'isi baracyafite ijambo, baracyafite kumenya agaciro k'ukuri. Tekereza ko isaha igeze. Dore banabishira abaturage ngo bo mu Minembwe ngo barabashira ngo ari indege ngo zizajyayo ngo zijyanye ibiribwa n'abayimanitere ngo bajyeyo. Umuntu akibaza, umuntu ushonje uyu munsi ejo ntazarya, uzamutabara uko byagenze gute? Tekereza ko abantu bagomba kuva mu magambo bakajya mu bikorwa, bagatabara abantu bari gupfa, abantu bari kwicwa. Ziriya blokis niki kibuzi kindi cyongeyeho. Iteka birantangaza Boni kubona bavuga ikibazo cyo mu Minembwe ntibavuga umurundi n'umunsi n'umwe, bagakomeza kuvuga gusa mu mpande zihanganye M23 na leta ya Kinshasa. Ariko abanyaminembwe 80% bari kwicwa n'abarundi, bari kwicwa na FDLR, bari kwicwa n'abazarendo. Kuki batajya bavugwa kandi aribo bateza ikibazo? Ni menace. Ni ukuvuga ko kwica abanyamurenge no kubihagarika ntibireba MONUSCO, bone bakomeze bapfe, tuzandika amaraporo kuko byagenze. So ibindi bigomba guhagarara. Niki kibyisha inyuma nyine? Kuki leta ya Kinshasa isa naho irisuzugura umuryango mpuzamahanga, isuzugura ibyemejwe n'abayobozi ba MONUSCO, isuzugura nayo ubwayo ibyo yemeranyije na M23? Nuko ari ubutunzi bwa Kongo butuma abantu bahuma amaso bati twateza inyungu, reka twirinde. Nka kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda ngo aho umuntu ajisha igisabo ntatera ibi. Ngewe nari Goma muri iriya nama, uriya muyobozi James Swan naramubonye basohotse mu nama. Burya ijisho ry'umunyamakuru cyangwa ijisho ry'umushyitsi, bamwe na bamwe niko babyita, ryerekwa bikirikirebera byinshi. Ngewe uko nabibonye, bariya abazungu, bariya ba MONUSCO ntaho batandukaniye na leta ya Tshisekedi, kubera ko hari izo zahabu bareba. Kindi cyongeyeho twanarebera kuri experience iyi myaka igiye kugera 27 MONUSCO iri mu burasirazuba bwa Kongo
n'iki yakoze. Nibwo havutse imitwe ya za Nyatura, za Mayimayi, ABCD, za EPSRS, interahamwe zibona igihe cyo kwitegura, havuka FDLR, ubu noneho umwe na Habyarimana ari kuza, za P5 ziri kuza. Ibi byose byaje mu maso ya Ntuza. Mbwira, izi drone z'abazarendo zirava hehe? Sibo bazitanga? Izi za UN nizo bazitanga? Ibifaru byarimo birasigwa maze byavaga he? Sibo babitanga? Ngewe nzi kese imwe yo mu Rurambo ku Ndondo, aho bigeze kugenda Monisco bashira interahamwe n'abazarendo, bari bataritwa abazarendo, bari cyitwa Mayimayi. Indege iragenda iritura ibaha ibikoresho, bareba biza gusenya Rurambo. Nibo bamanutse barahunga bazazabwegera. Ayo makuru nayeje ubundi muri 2020 twarabasuye mu baturage, twarahageze. So nibareke kujijisha, ziriya drone ntabwo zikorwa n'abirabura, zikorwa nabo. Nibahagarike gutanga za drone ziza kwica abaturage, nibagereyo. Baravuga ngo tuzagera gutya cyangwa abahumanitaire bajyeyo, helicopter isabike nibajyeyo, ariko baragenda bakavuga ngo bagiye kubwira abaturage, bakongera bagatanga na drone zo kuza kurasa ibyo baguye. Ejo bundi Croix Rouge ntabwo yituye mu kibuga ca Minembwe barayirasa, ijyaniye abaturage imiti. Ntabyo mwabonye? Biriya byose rero ni ikintu cyo kujijisha. Bari kumwe na Tshisekedi, ngewe ndekeza kuri 80%. Ikindi cyongewe nkuko nabitangiye, amasinyatire niba barasinye ibya Swiss bakaba baje kubishyira mu bikorwa, nibashyire mu bikorwa oseriye bye guhera mu matangazo. Ko amatangazo twayamenyereye kuva Angola, kuva Kenya, kuva Doha, bigeze Swiss, bigarutse Goma, bigize gute, ibibuga by'indege bigize gute, n'agatogo kari hariya, ariko hagati aho umuturage ari gupfa. Jewe niyo ndeba hari ingengabitekerezo ya jenoside iri mu burasirazuba bwa Kongo, ifitwe na FDLR, na bamwe mu bayobozi ba Kongo, na bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye. Iyi ngengabitekerezo ni kuki ikomeje gufata indi ntera? Ninde uyihisha inyuma? Kuki isi idahaguruka ngo ibyamagane mu buryo bufatika, ahubwo ugasanga benshi mu bagatabaye bari kugenda bahengamira kuri urwo ruhande? FDLR ni umutwe w'iterabwoba uri ku rutonde rwemejwe n'ibihugu, na Amerika ubwayo yarabyemeza. Ariko igitangaje ni uko n'abasirikare ba Kongo icyo ntikivugwa, ntigihabwa agaciro. N'abagerageje kuvuga batangira gufatirwa ibihano, bagerageza kuvuga ukuri. Iriya ngengabitekerezo rero niyo erega ingengabitekerezo, ntabwo FDLR ari abasirikare gusa, ni igitekerezo cyamaze kwinjira mu bakongomani benshi cyane, kinjira no mu bantu. None mwene Habyarimana ise, iryo jambo uvuze ngo Habyarimana mu Rwanda risobanuye ikibona, yakagombye kuza akaja mu nama ya Kinshasa. Hari itangazo na rimwe wigeze kumva ari mwamagana? Afatanya n'abandi, nta tangazo riramwamagana. So iyi ngengabitekerezo barivuga mu mpapuro, bayivuga mu mateori, ariko FDLR iri Burundi, igihugu cy'u Burundi kiri kuyifasha ku mugaragaro, ndetse hari na menace ko bashobora no gutera n'u Rwanda n'ibiki na biki. Ingengabitekerezo rero ntekereza ko yamaze guhabwa umurima muri Kongo wo gufumbira, iratera, ubu iri gukura. Ntekereza ko hatabaye ibindi bintu, Grand Lac byaba bigiye kuvamo amaraso menshi cyane, kubera ko iki cyo gutega amajosi cyararangiye. Ngira ngo barabigerageje mu Minembwe, barabibonye, barwanya abaturage bake cyane, ariko kubera ko bashaka kwica ikirema inyoko muntu, bashaka kuyirandura, ntabwo bizakunda. Ejo bundi muri Amerika bonye bigaragambya, bazica Minembwe, ariko hari abandi bagihari. Biriya ni ukubereka batari ko turari. Ariko Ububirigi ngo nibwo bushyize imbere iyo gahunda, n'ubundi nibwo bwakoze jenoside. Uko mu mateka y'Ububirigi baje iwabo bafite ibibazo, bigisha amacakubiri, uko niyo bari bafite Abawaru n'Abafurama, nibyo nsoma mu mateka yabo. Ibyo rero niba baraje gukoloniza ibihugu bya Grand Lac, Rwanda, Kongo, Burundi, kugeza ubu ngubu barashaka ngo badusubize mbere y'imyaka ya za 60, mbere za independence, ibihugu biyoborwa uko bashaka, kugira ngo babanze ba-exploite Kongo hariya, bafate u Rwanda no Burundi tujuru hose n'ababyometse muri Kongo. Ni bya bitekerezo bya kera.
ubwo Bubirigi rero ni nabwo buja muri Loni kudobya, nibwo buja muri Amerika kudobya, kubera ko Ububirigi bwibwira ko aribwo bwaremye Kongo. Ntabwo Ububirigi bwemera ko Kongo yaremwe n'Imana, bwibwira ko aribwo bwaremye Kongo. Noneho buza guhabwa umugisha niyo witwa Tshisekedi, ni Umubirigi, afite nationalité belge. Icyo gihe rero iyo babonye Umubirigi mugenzi wabo uyobora igihugu, bibwira ko ari Ububirigi buyobora igihugu. So niyo situation Kongo irimo, ariko Ububirigi sintekereza ko uburyo bwayoboraga icyo gihe abantu batarajijuka ariko buzayobora. Na nyina wundi abyara umuhungu. Ni henshi abazungu bagiye bazo za Somalia zahe barakubitwa baratsindwa. Ntabwo rero ibintu byo kuruhu kugaragaza bari tuzi ngo Uburusiya mu minsi 2 ndako bwari bwavuze ngo barafata Ukraine, ubyibuka. Ariko imyaka igiye kuba hafi ni Ukraine yarabaye ibamba ibakubita. Ntabwo iki gihe ari igihe cyo gupfa gutega amajosi ngo abantu bapfe. Ububirigi ntaco buzagera. Tugana ku musozo, AFC M23 ikora iki kugira ngo ikure muri uru rusobe rw'ibibazo byo kuba batitaweho n'umuryango mpuzamahanga nk'uko byagakwiriye, abasivili bagakomeza kurenganywa? Ni iki cyakorwa n'abakongomani birwanaho mu gihe amajwi y'amahanga atabavugira? Tekereza ko icyo bakoze mu mwaka umwe gikomeye cyane. Mu mwaka umwe no mu kwezi kumwe bafashe imijyi 2 ikomeye. Bafata Bukavu, bafata Goma n'indi mijyi ikomeye iraho hagati. Bivuze ko biriya babwiye amahanga, ni ijambo babwiye amahanga ati Gasopo nitushe pa na Uvira bari bayifashe. Kirimo komeza tuzagira, ariko bafite imbaraga za gisirikare, bafite imbaraga z'umutima wa politiki, bafite n'imbaraga ya diplomasi. Ubu rero urugamba barimo ni urwa diplomasi, nabyo turi kubona. Ariko hari aho bizagera niba biherekejwe n'ikinyoma. Ntekereza ko M23 izahaguruka igakora icy'ingenzi cyane cyane ko nubwo bareba amabuye y'agaciro, ariko ibuye ry'agaciro rikomeye kurusha ibindi n'umukongomani bararifite, niryo barwanira. Abandi bararwanira y'ikuzimu, abandi bararwanira ikiremwa Imana yaremye igishyiramo umwuka wayo. Ntekereza ko M23 itazatsindwa kandi izabikora vuba cyane. Niko ntekereza. Urakoze cyane, turagushimiye. Merci beaucoup.